neko od najvažnijih pitanja koje tište građane Bosne i Hercegovine, ali i zemlje regiona. Dakle, ja ću da počnem od stanja u Bosni i Hercegovini. Da li je to Bosna i Hercegovina za koju se borio vaš otac, Ali Izetbegović? Da li je to Bosna i Hercegovina za koju su se borili ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini i za koju se vi zalažete? Često postavljeno pitanje. Moram vam reći da nije baš inventivno, jer ga stalno ponavljaju i nema tu pravog odgovora. Dakle, naravno da to nije država onakva kakvu bi željeli i za kako se moj otac zalagao i kako građani Bosne i Hercegovine zaslužuju. Ali, prije svega, ta država je opstala. To je prva stvar za koju se moj otac borio. Ona nije podijeljena. Ali je stanje u toj državi uz stalne oscilacije, ta sinusoida ide naprijed, uzlaznom linijom. To je sasvim jasno vidljivo. Kad poredite stanje od prije 20, 15, 10, 5 godina da ova država u sve njene probleme, unutarnje kočnice, blokade, ide u pravom smjeru, ali presporo. Dakle, proces normalizacije odnosa ide u pravom smjeru, pomirenja ljudi, obnove ekonomije, evropskog puta, NATO puta Bosne i Hercegovine sa oscilacijama, sa momentima kada ta sinusoida ide na niže, ali generalno on ide naprijed. Dakle, mislim da moj otac ne bi bio zadovoljan stanjem u Bosni i Hercegovini, ali bi bio ipak zadovoljan sa samim trendom, jer on je čovjek koji je bio realista, koji dakle bi shvata čitavu kompleksnost te situacije u Bosni i Hercegovini se rat nije završio pobjedom niti jedne strane. Napravljen sistem u Daytonu koji je uvukao, dakle, kažnjeni su pojedinci, ali sve snage koje su ratovali u Bosni i Hercegovini su uvedene u vlast. U Bosni i Hercegovini najmanje 4 ili 5 aktera pravi koalicije, u tim koalicijama svako može povući ručnu kočnicu, zaustaviti proces i to uporno rade. Možda vam se naše pitanje nije činilo dovoljno inventivnim, ali neka pitanja se moraju stalno ponavljati zato što se neke bitne stvari ipak ne mijenjaju. Idemo na uređenje. Kad smo već kod vašeg oca, znamo da je on u Daytonu prihvatio postojanje Republike Srpske. Vi sami kažete da Republika Srpska nije sporna i da vi također poštujete i prihvatate njeno postojanje. Ja vas sada želim pitati što ćete uraditi ako Republika Srpska odluči krenuti putem Katalonije ili, dakle, ako raspiše referendum o neovisnosti? Redovito meni ispostavuje to pitanje kao da sam ja jedini ovdje zadužen, znate, za stabilnost ove zemlje. Kao neki nasljednik Alije Izetbegovića i tako dalje. Dakle, šta ću ja raditi? Radit ću ono što će raditi sve patriote ove zemlje, braniti ono na što smo stekli pravo borbom 1992. 1995. pa i samim Dejtonskim mirovnim sporazumom. Kako ćete braniti, gospodine Izetbegović? Dakle, kako će oni, hajde da okrenemo pitanje, kako će oni pocijepati Bosnu i Hercegovinu? Dejtonski mirovni sporazum je na našoj strani, istorija je na našoj strani, dakle, Ustav je na našoj strani, interes zemalja na Balkanu, uključujući i Srbije, je na našoj strani, interes Evrope da nema ponovo rat u Bosni i Hercegovini, zatim na Balkanu, jer ga je jednom dobila iz ovoga istog grada prije 103 godine, je na našoj strani. Prema tome imat ćemo sve te silnice na našoj strani da se jedna takva avantura ne desi. Ali kako dakle, da nam Srebrenicu... Kako? O Srebrenici ćemo poslije dozvoliti. Hajde da kažemo kako će... Kako ćete? Imate li strategiju? Imate li jasne? Pazite, imate sistem jedan čitav u Bosni i Hercegovini koji garantira njen integritet teritorijalni i zaštitu ustavnog poretka. Svi su oni dužni da štite do zadnjeg činovnika i zadnjeg oficira vojnika i tako dalje taj integritet i taj ustavni poredak. Da li će to tako biti? Da li će dio njih napustiti, staviti se na drugu stranu kako su to uradili prije 25 godina? Ja o tome ne bi nagađao. Ali mislim da će masa u slučaju takvog scenarija biti naravno na strani odbrane teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i da će, ako proizvedu drugo poluvrijeme, to drugo poluvrijeme izgubiti
nadam se politički, a ne vojno, oni koji se upuste u takvu sebičnu avanturu. Ja upravo ne želim da vam postavim to pitanje, naprosto se naježim. Pa nemojte ga ni postavljati onda. Nemojte ga, jer etabirate te teme. Ne volim ni pričati o tim scenarijima. Jeste li spremni na, ajmo reći, najgori mogući vid odbrane? Dakle, narativ, jesam. Dakle, svako u ovoj zemlji, ko voli ovu zemlju, mora biti spreman ići do kraja kad je u pitanju teritorijalni integritet. Recite mi, položaj Hrvata se svaki put naravno iznova postavlja svih ovih godina. S tim u vezi ni priča o trećoj federalnoj jedinici nije nikada sklonjena s dnevnog reda. Zašto je sporna? Zašto je sporno da se Hrvatima dopusti treći entitet? Ko je zatražio treći entitet? Dakle, stalno je to neka priča koja je tu negdje u prostoru. Ko je to konkretno zatražio? Mislite li vi da tendencije idu u tom smjeru u ovom trenutku? Hrvati neće zatražiti treći entitet. Zato što znaju da ga ne mogu dobiti. Bio neki pokušaj samouprave prije 15 godina koji znamo kako se završio, ali pazite, Hrvati su lutali u svojoj politici. Uz Bosnu i Hercegovinu, protiv Bosne i Hercegovine, uz Bošnjake, Jarme BiH, protiv. Kad su se sabrali, kad se podvukla linija, nakon toga svega pola Hrvata je falilo u Bosni i Hercegovini zbog laviranja u politici. Pitanje je zapravo šta vi, odnosno šta Bošnjaci kao većina rade i da li rade dovoljno da zaštite prava i Srba i Hrvata ovdje u Bosni i Hercegovini. Da li ste vi zadovoljni tim aspektom? Što se tiče Srba, treba učiniti više kad je u pitanju federacija. Što se tiče i SDA tu vodi, dakle, akciju, što je zanimljivo. Ovo u Mostaru i tako dalje, to je faktički naša akcija. Mislim da moramo relaksirati tu još dodatnu poziciju Srba, da budu zadovoljniji u federaciji, a Bošnjaka i Hrvata u RS-u. Zatim imaju ti zahtjevi Hrvata u odnosu na izbor njihovih predstavnika i tu trebamo vidjeti što se može učiniti. Ono za što su najzainteresiraniji jeste 3 člana predsjedništva i mislim da to možemo riješiti isključivo u okviru implementacije presude Sejdić-Finci. Jer ovaj prijedlog koji imamo sada, on je definitivno odmicanje od onoga što je uslov Evropske unije kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine, a to je implementacija Sejdić-Finci, odnosno mogućnost svakog građanina, i Hrvata, i ne Hrvata, i Roma, i Jevrejna i tako dalje, da se kandiduju, da imaju šansu da uđu u ovu zgradu. Dobro, da pređemo malo na regionalni nivo. Pričali smo o odnosu Hrvata ovdje, Srba, o položaju Hrvata, Srba ovdje. Zanima me kako vi gledate na zahtjeve da se grade Pelješki most. Dakle, zanimaju me odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Hrvatska ima pravo spojiti teritorij. Bosna i Hercegovina u skladu sa međunarodnim pravom, sa konvencijom Ujedinjenih nacija, dakle, sa UNCLOS-om, s pravom na more, na pristup moru, ima pravo pristupa otvorenom moru. Jednog jasnog plovnog puta, koridora koji podrazumijeva i plovila i avione koji smiju nadlijetati nad tim koridorom, polaganje infrastrukture kroz taj plovni put i Hrvatska nam to ne može uzeti. Hrvatska je zavarala. Dakle, Hrvatska je zavarala Evropsku uniju rekavši da se sa nama dogovorila. Dakle, takve impulse su poslane od nekih Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne. I Evropska unija je u to povjerovala. Čak čestitala Hrvatskoj, gospođa Kretu, što je to tako lijepo riješila s Bosnom i Hercegovinom. I sad je Evropska unija shvatila da je bila prevarana. Evropska unija sebi neće moći dozvoliti takve stvari, ona će morati dakle ići na to da tu stvar popravi. Vi ste zemlja koja možda ima najlošije odnose od svih zemalja regiona sa Kosovom, izuzimajući Srbiju koja ima teritorijalni spor. Zašto je to tako? Zašto vi ne priznajete Republiku Kosovo i da li ćete vi priznati Republiku Kosovo neko dobu? Za priznanje Republike Kosovo i za ne samo to, nego za poboljšanje odnosa sa Kosovom, recimo za vizni režim, potreban je konsenzus na nivou BiH. Dakle, ja sam taj koji je uporno tražio da se u najmanju ruku riješe ovi tehnički problemi, komunikacije ljudi, biznismena. Bosna i Hercegovina trpi ekonomski zbog toga što ima problem u komunikaciji roba i ljudi sa Kosovom. Ja sam onaj koji je tu jedan generator, koji gura te stvari da se dese. Mislim, možete naravno pretpostaviti ko je taj, ko je tu kočnicu podržao. To su srpski političari u Bosni i Hercegovini koji su često rigidniji od srbijanskih političara. A bez trojke ne možete rješavati međunarodne odnose. Dakle, ako srbijanski političar u predsjedništvu, u parlamentu, u vijeću ministara to neće,
u ovome slučaju ministar, recimo, inostranih poslova, onda to ne dobiva. Unatoč Vi znate, mojoj dobroj volji. da Srbija čak nema vizni režim, nema Crna Gora vizni režim, nema Makedonija, jedino vi imate vizni režim sa Kosovom. Veći katolici od pape su bosansko-hercegovački Srbi. Pre uvođenja viza Bosna i Hercegovina je imala neki izvoz otprilike 100 miliona u vrednosti na Kosovu, a uvoz samo 10 miliona, što znači da Bosna i Hercegovina gubi mnogo i na ekonomskom planu. Ali mene zanima da li vi sa takvim stanjem režima možete da se borite za prava Bošnjaka na Kosovu, kojih nema tako malo i koje se na neki način, koje se nadaju da ćete vi uz konsultacije, u saradnju sa kosovskim vlastima da utičete na poboljšanje položaja tih Bošnjaka tamo. Nadam se, dakle, jednom sazrijevanju odnosa na Balkanu i sazrijevanju stava srpskih političara u Bosni i Hercegovini koji mogu da zaustave svaki proces. Dakle, to je taj problem Bosne i Hercegovine. Imate 5 aktera, svaki od njih može sve da zaustavi. Svaki od njih sve bez obrazloženja može da zaustavi Bosnu i Hercegovinu. Potom smo mi jedan unikum. Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. Evo sad ću se naljutiti, naravno, moje kolege Srbi. Ali naši pokušaji da se to uradi samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovu. Gospodin Izetbegović je jedan od velikih nada, problema i tako dalje u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije jeste i pitanje Sandžaka. Kako vi to gledate? Kakav položaj treba da ima Sandžak i kakvi su odnosi vaši sa Bošnjacima tamo? Moji odnosi sa Bošnjacima su dobre. U jednom momentu nisu bili sa svim Bošnjacima, svim bitnim akterima dobri, zato što su me uvlačili te međusobne sukobe. Oni su jedan poseban temperament. Ovako nemaju baš kočnica. Ne znam koliko je to dobro za politiku, ali takvi su, kakvi su, vrući su ljudi i ne mogu ne reći da jednostavno ja volim ljude sa Sandžaka i ove tu koji su u Sarajevu i ljude na Sandžaku, oni su srčani ljudi. U ovome času moji odnosi su dobri, dakle sa svim akterima na Sandžaku. Srbija treba odustati od toga da se paternalistički odnosi prema Sandžaku. Dakle, neka pogleda koliki udio ima ljudi, Bošnjaka i Sandžaka, policiji, sudstvu, tužilaštvima, imena škola neka pogleda, neka im jednostavno ne nameće te stvari. Od nametanja ne može biti ničega dobrog. Treba pustiti prostora tim ljudima da normalno dišu, treba izgraditi infrastrukturu, treba investirati. Ovo je optimistično što smo jučer vidjeli, dakle, posjeta gospodina Vučića, predsjednika Vučića i Erdogana. Mislim da bi mogla promijeniti paradigmu i atmosferu u tim odnosima. Hvala za šlagvort, za naredno pitanje. Kako komentirate Erdoganovu posjetu Srbije? Pa dobro. U kom smislu dobro? Bolje od očekivanja. Pa dobra atmosfera. Dakle, nisu bili zategnuti onako područnom. Srbi su takvi, znate. Sa Srbima ili imate problem, ili kad prođe problem, kad se te okače puške ozijede, onda oni znaju biti dobri domaćini, znaju biti dobri prijatelji. I da pevaju znaju čak. I da pevaju. Ja, Dačić zna i na turskom da pjeva, i nama je ovdje pjevao. I u Beogradu nam je Dačić pjevao. Bilo je to čudno iskustvo, ali evo, ne mogu reći da nije bilo simpatično. Dakle, gospodin Dačić... A na turskom mu još bolje ide, jel da? Pa nisam baš saslušao skroz, ali meni se čini da je dosta dobar bio iz onoga. Morat ćete pogledati ako niste. Kao što rekao, za milijardu bi vjerojatno svi pjevali. Gospodine Izetbegović. Da li je milijarda u pitanju? Otkrijte i vi meni nešto da znam. Dakle, koja milijarda? Dakle, ovo želim da vas pitam. Nije neuobičajeno na svjetskoj političkoj sceni da lideri dviju zemalja gaje prijateljske odnose. Helmut Kohl je bio veliki prijatelj sa Bushem starijim. Taj odnos je mijenjao istoriju, možemo to slobodno reći. Gerhard Schröder je bio sjajan prijatelj s Putinom, još uvijek je, pa socijaldemokrate u Njemačkoj boli glava uglavnom od tog prijateljstva. Vi ste jako dobar prijatelj sa Recepom Tayyipom Erdoganom, bio je to i vaš otac. Kao što rekoh, nije ništa novo na svjetskoj političkoj sceni, ali u ovom trenutku, u ovim geopolitičkim odnosima, to prijateljstvo dolazi pod jednu posebnu lupu. Kažite mi, kako se ono odražava na poziciju Bosne i Hercegovine? Turska u Bosni i Hercegovini igra jednu, i na Balkanu, po mene sasvim pozitivnu ulogu. Dakle, radi na pomirenju. Evo, nije Turska ponudila da pomogne gradnju
autoputa Sarajevo-Ankara ili Sarajevo-Pazar, nego Sarajevo-Beograd. Kad smo imali problema oko imenovanja ambasadora, Turci pomogli da konačno Srbi prihvate našeg ambasadora. Podržavaju evropski put Bosne i Hercegovine, podržavaju NATO put Bosne i Hercegovine. Nikad se ne miješaju na neki rigidan način, naše odnose, da pače uvijek pomiruju, uvijek pomažu. Imamo tu kvotu mesa, recimo, koja je značajna, 15 miliona kila. Mislim da Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju veću korist od Bošnjaka. Europska unija trenutno ima vrlo zaoštrene odnose sa Turskom. Ne znam da li ste pratili predizbornu kampanju u Njemačkoj. Bile su brojne stranke koje su otvoreno zahtijevale prekid pregovora sa Turskom, Europske unije. Dakle, može li taj odnos uticati na europske integracije Bosne i Hercegovine? Ako bih ja, znate, stao na stranu gospodina Erdogana i krenuo u jednu prepirku, počeo se petljati te prepirke između njih, vjerovatno bio. Ja to ne radim. Turska je dovoljno jaka da se zna sama braniti. Dakle, radi se o odnosu Bosne i Hercegovine i Evropske unije, dakle, oprostite što da li to utiče na odnose? Ne bih rekao. Dakle, Turska, evo, čak i kad je FETA u pitanju, kad su Golenovci koji su prisutni tu u Bosni i Hercegovini, uopšte nije bilo pritiska sa turske strane da se to nešto na neki nasilni način rješava, da se nešto prebija. Ali je ipak bilo reakcija s bosanske strane, ali to je neka druga tema. Sve to je jedna tema. Dakle, da li Turska pokušava nama nešto da diktira? Da li sam ja prijatelj, pa onda igrač politički gospodina Erdogana, koji će početi se svađati s Evropom radi njega? Ne. Samo ja neću izdati svoga prijatelja. On je imao problem, zamalo su mu glave, došli njegovoj porodici i njemu. Bila im je ta guja prišla svima do vrata. Dakle, pokušali su ubijati ljude, ubijali su ljude tu noć, nasilno zaustaviti. Koliko duboko trebate zasjeći kad vadite kancer? Dakle, to treba da odluče oni koji su bili obolili od kancera. Koliko će zdravog tkiva odvaditi pa ga poslije možda vratiti, to je njegova stvar. Ja se u te stvari neću petljati, niti u odnose gospodina Erdogana sa gospođom Merkel. Ja također i nju smatram velikom prijateljicom Bosne i Hercegovine, oslanjamo se na nju, smatram i svojom prijateljicom. Nemam namjeru ja se za ove moje pozicije se petljati u te odnose. Cijela Europa kritizira Erdogana upravo zbog njegovog obračuna i zbog brojnih čistki koje provodi nakon puča. Da. Dakle, kazao sam vam koliko te čistke trebaju biti duboke, ja ne znam. Koliko je to zašlo, a ljudi su dakle pokušali da obore režim i pritome su ubijali ljudi, pokušali da ubiju gospodina Erdogana. Je li to 1% ili je to 10% nekih čelnika, tužilaca, policajaca? Ja to ne znam, niti ću se u to miješati, niti ću to komentirati. Dakle, mene zanima odnos gospodina Erdogana prema Bosni i Hercegovini prije svega, koji je korektan, a zatim prema muslimanima. I njega smatram jednim od muslimanskih lidera. Turska je primila 3 miliona ljudi i brine se o njima. Turska je izložena ratovima, Turska je izložena unutarnjim udarima. Ipak ove godine preko 5% ima porast BDP-a. Dakle, ona čuva stabilnost, ona uspijeva da ostane nogama. Prosti što vas prekidam, ali ako vas dobro razumijem. Dakle, Erdogan je bosansko-hercegovački prijatelj, prije svega prijatelj muslimana u Bosni i Hercegovini, odnosno Bošnjaka, ali ipak ima više turskih investicija u Srbiji. Kako to komentirate? Ne bih rekao da ima više turskih investicija. Podaci govore tako. Evo recimo da je tako. Onda nije ekskluzivni prijatelj Bošnjaka. Onda ste demantovali ovo što ste rekli na početku. Zato želim da vi prokomentirate. To mislim njegova stvar. Biznismeni ne prate Erdoganove. Oni mogu neke njegove naputke, neka ohrabrenja, ali idu tamo gdje mogu zaraditi. Ali vi ste upravo ako mogu više zaraditi u Srbiji, neka ih u Srbiji. Naše je da im otvorimo prostor pa da ih privučemo. Vi ste upravo spomenuli primjer mesa. Rekli ste da, to ste izjavili čak za Radio televiziju Republike Srpske, sjećam se toga, rekli ste da je upravo aranžman o mesu koji Turska, Bosni i Hercegovini, dakle, otkup mesa plaća po ne znam koliko... Preferencijalnim cijenama, koje su mnogo skuplje nego što je dobro. Rekli ste da je to upravo do tog aranžmana došlo zahvaljujući vašim dobrim odnosima s Turskim. To ste zaista rekli. Dakle, zašto sad kažete da vi nemate utjecaja na to? Pa nisam rekao da nemate utjecaja. Dakle, to je stvar odluke vlade. Kad vlada odluči da uzme kvote mesa ili da da kredit Bosni i Hercegovini, to može učiniti moj prijatelj Erdogan. Ali kada neko rizikuje svoj novac u nekoj fabrici u Pančevu ili u fabrici, ne znam, u Sarajevu, pa mu je tamo isplativije u Pančevu, ja se ne ljutim što će u Pančevu. Dakle, ne možete vi biznismenima naređivati gdje će upropasti vlastiti kapital. Jedno pitanje imamo u vezi toga. Dakle, da li vi mislite da saradnja
uska saradnja, pa čak i prijateljska vaša sa Erdoganom i sa Ankarom, da je to u interesu zapravo Bosne i Hercegovine i da uz tu saradnju može ekonomski da se oporavi i naravno u saradnju sa Europskom unijom da nastavi put evropskih integracija. Koliko vidim, tako vidi Izetbegović Bakir i ministar Šarović i predsjednik Vučić i tako dalje. Dakle, uzimate od prijatelja u svijetu ono što je dobro za vas. Izbjegavate ono što nije dobro za vas. Od Turske možete primjerice uzeti dobar odnos s Moskvom trenutni, pa lobirati kod Putina, kao što ste rekli, da utiče na Milorada Dodika, da mu pokaže gdje je crvena linija, sve ste to izjavili. Nisam samo izjavio, već sam ja to uradio. Nego ste ju to uradili. Dakle, utjecali ste preko Erdogana kod Putina da on utiče na Milorada Dodika. Već sam pokušavao to da uradim. Da li sam uspio, ne znam, možda i jesam. Tu ste uspjeli, ali postoji jedna stvar u kojoj se Moskva i Ankara ipak ne slažu, a to je pitanje NATO-a. Gospodin Izetbegović, hoće li Rusi zaustaviti prijem Bosne i Hercegovine u NATO? Zavisi od snage Rusije. Kolika je ta snaga na Balkanu? Rastuća. Prejaka? Šta da kažem, ako počne da proizvodi disbalanse na Balkanu... Je li već počela? Recimo, ako bi da se završio neki tamo puč u Crnoj Gori, onda bi se moglo govoriti ovako kako vi rekoste. Rusija je prejaka sila da bismo olako izgovarali o njoj teške riječi. Sve je prisutnija na Balkanu i medijski na svaki drugi način. Dodik očigledno gleda da bude igrač te vele sile da je se dodvori, da zaustavi prije svega NATO put Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, u ovome času mi imamo konsenzus na aktivaciju MAP-a. I kad su u pitanju srpski političari u Bosni i Hercegovini, mi ćemo to aktivirati. Preko toga ćemo ići onoliko koliko budemo svi spremni. Ja mislim da Rusija ne može nadjačati NATO niti Evropsku uniju kada je Bosna i Hercegovina u pitanju i kompletan Balkan. Mislim da je odnos sila neuporedivo jači kada je Zapad u pitanju, ali naprosto ne valja raditi stvari na silu, ne valja raditi stvari uz nos ljudima. Treba stvari da sazrijevaju, treba da budu prihvaćene. Mi se nadamo da do tog odmeravanja snaga naravno neće doći i da neće biti potrebno da nekoga nadjača, nego da će Bosna i Hercegovina i region da ide evropskim putom. Pretpostavljam da je to... To je jedini put. To je jedini put. Dakle, ali postoji jedan problem u međunarodnim odnosima trenutno koji tišti ne samo Bosnu i Hercegovinu i region, nego tišti kompletno međunarodnu zajednicu, a to je međunarodni terorizam. Bilo je optužbi da je Bosna i Hercegovina, odnosno prema podacima stranih obavještajnih službi, Bosna i Hercegovina je jedna od 3 zemalja sa najvećim izvozom, dakle u proseku stanovništva, ljudi koji su išli da ratuju za ISIS. Kako vi odgovarate na te optužbe? Znam da je bilo i optužbi i od čak lidera regiona po tom pitanju, bilo je optužbi i od predsjednika Češke. Bilo je olako izgovorenih optužbi, paušalnih optužbi. Odgovorite mi, molim vas, kako je moguće da Bosna i Hercegovina sa 3,5 miliona građana, stanovnika, dakle ima toliko veliki broj ljudi? Aktivnih je bilo na sirijskom na sirijskom ratištu, 245 koliko ja znam. I mislim da se to ne može uporediti sa, recimo, brojem ratnika koji su došli iz nekih predgrađa evropskih gradova. Da sad ne prozivam te gradove. Predgrađa nekih evropskih gradova da su dala više. U Bosni i Hercegovini su Bošnjaci živjeli užasne stvari. Polovina istirana s kućnog praga, ogroman broj žena je silovan, Bošnjaci su desetkovani ili ubijeni ili teško ranjeni, desetina. I ja sam očekivao jednu reakciju u smislu radikalizacije, koja se nije desila. Šta kažete na optužbe da je Bosna i Hercegovina baza za međunarodni terorizam, da je jedna od baza zapravo posle Belgije, Kosova i Bosne i Hercegovine? Naravno da nije. Dakle, mi smo donijeli zakon po kojem smo one koji se vraćali u Bosnu i Hercegovinu poslije procesuirali, dio njih je u zatvoru. I u zadnjih 18 mjeseci nemate ni jedan odlazak na strano ratište. Problem paralelnih džemata koji je nastao uzrokovan kao interferencija ratova na istoku, ubijanja muslimana i tako dalje, nezadovoljstvom odnosno na islamsku zajednicu i politiku bosansko-hercegovačku, se smanjuje. Dakle, mi smo vrlo jasno kazali šta imamo reći o radikalnom tumačenju, ekstremističkom tumačenju islama. Da li se vi
bojite te radikalizacije, islamske radikalizacije Bosne i Hercegovine ili mislite da je to sve pod kontrolom? Pa da kažem, mislim da to nikakav poseban problem nije. Ogromna masa Bošnjaka pripada jednom umjerenom islamu, tradicionalno, stotinama godina, kao što rekao, navikla da uvijek nanovo zanovi život sa svojim komšijama. Mi smo evropski muslimani. A što se tiče... Mijenja li se slika tog europskog islama? Konkretno mi odgovorite, molim vas. Pazite, imate recimo par procenata tih takozvanih parađamata koji za neki radikalniji pristup, po njima čišći, bliži onom osnovnom modelu. Mi smo pronašli svoj model. Moj otac bi recio ovako, samo da završim. Dakle, ne može u Bosni i Hercegovini izrast palma. Možete i po satu, znači se smrznuti duže zime, ali može šljiva. Dakle, mi smo našli našu artikulaciju, našu interpretaciju islama koji može da preživi u ovim okolnostima. Dakle, da ostanemo muslimani, da nismo u konfliktu sa hrišćanskom većinom. Moram nešto da vas pitam. Vaši politički protivnici, ovo što ću sada reći, vam spočitavaju, kritiziraju vas zbog toga, naravno da bi prikupili političke poene. Ja vas naravno ne pitam iz tog razloga. Oni kažu da manipulirate pozicijom žrtve. Dolaze li Bošnjaci zaista u opasnost da u pozicijom vlastite žrtve manipuliraju? Ne. Bošnjaci u Bosni i Hercegovini na 49% teritorije nisu ravnopravni sa Srbima. To je činjenica. Dakle, u Dejtonu imate garantiran bosanski jezik, mi ne možemo da to naše pravo ostvarimo, ne možemo dobiti posao jer trpimo svakodnevne uvrede i, nažalost, iseljavamo dalje iz RS. Dakle, skoro polovine teritorije. U federaciji, gdje je odnos 3,5:1 Bošnjaka i Hrvata, mi ne konzumiramo u tom procentu vlast. Nego smo i tu dali nešto više prostora Hrvatima da bismo ih imali uz sebe, uz Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. I čemu onda uopšte priča o nekim pokušajima dominacije, o izigravanju žrtve? Šta treba da zaboravimo što nam se desilo? Zašto Jevreji nikad ne zaborave što im se desilo? Kad je riječ o tome što se Jer dogodilo? ako se izjednače strane u Bosni i Hercegovini, ako ja ne idem s ovim procentima da su počinili 3%, ako ne podsjetim da smo mi jedini se sistematski obračunavali sa zločinima s onima u Sarajevu protiv Srba, dakle, gdje je Cacu izgubio život, a ostali suđeni i tako dalje. Dakle, izgubit ćemo poziciju, doći ćemo u političku defanzivu. Ne mogu se izjednačavati strane. Nisu jednaki. Prošle godine ste, dakle, svakog od članova predsjedništva pitamo o suočavanju njegovog naroda sa vlastitom prošlošću. Vas sa suočavanjem bošnjačkog naroda, naravno. Prošle godine ste bili na Kazanima, dakle to je mjesto stradanja Srba i Hrvata od strane armije Bosne i Hercegovine. Prvi put ste bili. Zašto vam je trebalo toliko godina da odete tamo? Pa vidite, trebao sam otići ranije prije svega. Zašto niste? Okej. Ali ja sam prije 7 godina na liniji ove vaše teze kazao da Bošnjaci moraju prihvatiti da su oni radili zločine. I bio sam napadnut ovdje od Radončića, Vaza, raznih udruga. Kazao sam stvar koja je potrebna Bošnjacima. Shvatite da ste i vi neke zločine napravili. Ja sam prvi kazao da treba ukloniti ove sa vijećnice ploče koje optužuju čitav srpski narod za ono što se desilo u vijećnici. A ne možemo mi cijel srpski narod optužiti i gledati s njim popravimo odnose. Krivi su oni koji su spavali vijećnici, krivi su oni koji su ubijali među Sarajljama i hiljade srpske djece u granatama. Dakle, treba otići na Kazane, treba obilježiti Kazane, treba skloniti te ploče sa vijećnice, treba popravljati odnose, treba se izboriti za poziciju Srba u Mostaru. Drugim riječima, situacija da vi odete na Kazane, konkretno navodim to, dakle moram zbog publike u regiji reći da je to simbol stradanja, da su tu stradili Srbi i Hrvati od strane Bošnjaka. I Bošnjaci. I Bošnjaci. Dakle, od strane jednog otetog komandanta koji je poslije toga glavu izgubio u sukobu sa snagama koje je predvodio moj... Gospodin Izetbegović, znači situacija nije bila sazrela do tog trenutka. Sam vas dobro razumjela, tako ste rekli i prethodno. Dakle, situacija nije bila sazrela do prošle godine. Možemo li tako reći? Pazite, dakle, zašto ja to nisam uradio, ili to do mene, ili do ljudi koji me okružuju, do jednog reakcije loše među Bošnjacima kad se takva stvar uradi, evo recimo da je do mene. Zašto vas to pitam? Možda sam trebao ranije, možda trebao biti hrabriji, ali to je trebalo uraditi. Zašto vas to pitam? Zašto očekujete
da Srbi i Hrvati, odnosno njihovi politički predstavnici se preko noći suoče sa vlastitom prošlošću? Zato vas to pitam. Dakle, treba svi da se suoče sa vlastitom prošlošću. Dakle, ako sam ja u stanju otići na Kazane, gdje je 35 ljudi, među njima ima i Bošnjaka nastradalo, zašto se ne bi Srbi suočili sa presudom Međunarodnog suda? To nije presuda Bošnjačkog suda, niti čak Bosansko-Hercegovine. Treba li i tu situaciju da sazrije? To vas hoću pitati. Pa dakle, ni Nijemci se nisu suočili preko noći, nego im je trebalo 2 desetljeća. Evo, 22 godine, pa nek se suoče sada. Ali tad se moramo svi suočiti sa onim što je bilo. Gospodine Izetbegoviću, to je naravno jedna tema koja će trajati, nažalost, i nije pitanje specifično samo za Bosnu i Hercegovinu. Kad govorimo o suočavanju sa prošlošću, i gospodin Vučić je bio u Srebrenici, dogodilo mu se ružne stvari. Gospodinu Vučiću se desila jako ružna i za Bošnjake sramotna stvar u Srebrenici. Ja sam bio kao domaćin osramoćen na onim što se tu desilo. Ko je to uradio? Dokumentacija toga svega. Pa nije to samo u Izetbegovićim rukama. U stvari nije uopšte u mojim rukama. Time se treba i baviti agencije. Direktor SIP-e nije niti Bošnjak, niti iz moje stranke. Kada postoje policije, postoje tužilaštva. Neka urade svoj posao. Ja po 100. put pozivam neka zarad odnosa dviju država završi taj posao. Nije do mene. Deo koncepta za ovaj intervju jeste, i to bi vas molio da u nastavku da mi odgovorite na pitanja sa da ili ne, ako je moguće, pošto hoćemo jednostavno da napravimo neku sublimaciju svega za naše gledaoce. Dakle, pitanje jeste, da li je Bosna i Hercegovina u ovakvom obliku funkcionalna država? Djelomično. Nedovoljno. Da li ćete vi prihvatiti odluku Republike Srpske za referendum ukoliko se tako odluči? Ne. Da li prihvatate treći entitet Hrvata? Ma ne, o njemu se i ne govori. Da li se bojite podele Bosne i Hercegovine? Ne. Da li se bojite novih konflikata u Bosni i Hercegovini? Ne. Da li ste zadovoljni položajem Sandžaka? Ne. Hoće li Bosna i Hercegovina u jednom trenutku da prizna Republiku Kosovo? Nadam se da. Da li ste vi zadovoljni vašim radom? U ovakvim okolnostima, s obzirom na čitavu konstelaciju stvari, recimo, djelomično da. Jedno pitanje postavljam svim našim sugovornicima. To je, šta ste kao lider Bošnjaka i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda spremni da vi uradite kao iskorak prema Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Dakle, ne šta vi očekujete od njih, nego šta je to što Bakir Izetbegović može uraditi da im pokaže izraz dobre volje da bi u ovoj zemlji stvarno bilo bolje? Sve što je unutar Ustava i zakona. Smatrate da je to dovoljno? Pa, kad kažem da je sve, onda tu imaš puno prostora. Moja ideja je bila da obiđemo zajednički i vjerske vođe i politički lideri stratišta. Pošaljemo poruku. Ja sam napadnut zato što sam prvi kazao da niti će nestati Republika Srpska, niti Bosna i Hercegovina, da se džaba zamaramo prije 15 godina. Da ja sam kazao da i Bošnjaci imaju poneku mrlju na obrazu, znate. Nismo mi samo žrtva. Neki naši su napravili neke zločine. Dakle, ja činim koliko mogu. Otišao sam na Kazane i evo ove danas izjave koje sam dao. Mislim da one otvaraju put, spreman sam, ali onemogućavaju me drugi. Ne možete vi napraviti iskorak kada vam neko prijeti cijepanjem Bosne i Hercegovine. Onda ljudi to shvataju kao slabost. Dakle, kad bi imali jednu normalizaciju odnosa, kad bi prestali ovi antiustavni, antidejtonski zahtjevi, i nama bi se otvorio širi prostor. Za kraj, to je isto pitanje koje postavljamo svima, odnosno to je neki naš, ajde da kažemo, jednostavno pokušaj da vidimo kakve su vaše viđenja stanja u regiji. Ovdje imamo kartu Bosne i Hercegovine i kartu regije. Vi imate loša iskustva, gospodine Izetbegoviću, sa kartama, da ne pominjem Karađorđevo, ali ovo je Bosna i Hercegovina, ovo su zemlje regiona. Da li postoji negdje, da li je Sandžak, da li Kosovo, da li Bosna i Hercegovina, nešto što biste vi eventualno mogli, odnosno htjeli da promijenite u ovim kartama, pošto su svi konflikti na prostorima bivše Jugoslavije zapravo počeli od teritorijalnih pretenzija? Ili mislite da je to u redu? Da vam kažem, u redu je.
ne mislim da možemo mijenjati granice. Samo ih trebamo na kraju krajeva ugovoriti sa Srbijom i sa Hrvatskom. Ne mislim da... Dakle, iz Bosne i Hercegovine nikad nije krenuo problem. Nikada naš vojnik nije prešao Drinu, Savu, ali jesu drugi. Od svih susjeda su neki vojnici nekad prešli u zemlju i nekoga ubili u njoj. Mi to nismo radili. Pitali su nekog našeg veterana, biste li vi ponovo išli u rat? Bili tu u Beograd, okupili su se i Hrvati i Srbi. Svi su odjednom pitali, ovako kao vi mene, daj ne, biste li ponovo išli u rat? On je rekao, pa nisam ja išao ni prvi put, oni su došli. Hvala lijepo, gospodine Izetbegović. Bio je Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Hvala na pažnji. Hvala vam puno.